To treneri rade kod mlađih generacija, zato što oni u svojim tim debilnim glavama mogu da procene, kao oni su, znate, stručnjaci, mogu da procene kao ko će od dece da napreduje, ko neće. Ćao ljudi, Triki ovdje, dobrodošli u moj novi video. Sad sam upravo završio sa treningom i znate onaj osjećaj kad istrenirate i mrzi vas narednih ne znam ja koliko da odete da se istuširate, a to možda bude i par sati. Šalim se, ali sigurno, evo sam sad bleo i sedeo, gledao nove profesorove videe i izašao mi na recommended-u NBA video, NBA This is Terrible Moments. Ajde da vidimo mi šta to NBA igrači znaju da rade gledajući and-one klipove. Jer kogod da je gledao and-one od NBA igrača mora bar nešto da ima u svojim venama od toga. Ajde da pogledamo da vidimo šta oni to znaju. I obavezno svi pičite na triki10shop.com i nabavite najjače moguće triki stvari. A mi se sad bacamo na video. Ajmo! Op! Dobro, ovo jeste, ima stila, ima and-one stila. Pogotovo kad vidite Lebrona koji je visok, boga oca. Jao, ljudi, pogledajte Kyrie. Uradio je slip and slide za pobjedu i promašio ovo da je dao, ja mislim da je bio najjači koš svih vremena, zato što je uradio bukvalno slip and slide. I to u SpongeBob patikama, tačnije u Ananas patikama, pa ljudi moji. Neću sad da glumim Flighta, ono kao Zakarija, look at Curry, man, so inspiring. Look at Curry, man. Look at Curry, man. Look at Curry, man. Look at Curry, man. Ali ono, evo ga, ma da, Jamal, da, op. Dobro, čovjek jeste, njega i gledam kao deo ulične kulture, zato što realno lik objašnjava. Op, idemo, gleda se hot sauce, mislim da je teo da ga digne ovde, ali nije odreagovao. Ali generalno, to je to vođenje kroz noge, bam. To je dokaz kad gledate NBA 90-ih i NBA od pre manje od 10 godina. Tu možete vidjeti koliko se generalno sve to promenilo. Mada ovo je nošena lopta bila, ali nebitno, vidi se da Paul George radi hot sauce. Inače da, ima i klip gdje je Paul George u slačionici dribla loptu ko hot sauce i govori Sos. Ovo je klasik and-one potez. I ovo ja mislim da niko nije ni uradio nikada to, taj alley-oop kroz noge sa vetrenjačom. Ovo dvojice su postvareni. Idemo! Kyrie, jo. A ne, a znate šta, ovo je bio jo-jo. Ovo je, to je to. Znači, jo-jo dribbling je kao neki fake pass otprilike. Idemo, kako dodavanje za Mr. Lukaku Dončića. Inače da, ta razlika u košarci 90-ih i današnjice jeste razlog toga što je basket preterano uticao na košarku. Tačnije, košarkaši su postali kreativniji. Jednostavno, cijela igra je postala kreativnija i to je ono što mi je drago. Zato imate jednog Kyrie Irvinga koji upravo ovo radi i lomi noge, zato imate jednog Stefa Karija koji pre svega pored nenormalnog šuta ima i nenormalnu tehniku, ali ovo je moj čovjek trenutno. Dok je Iverson imao jedan cross i lomite. Evo, pogledajte ovo, bam. I to je Irvinga, zašto? Irvinže, brate moj. I to je ono što ja govorim, znači jednostavno treneri ne mogu da se drže košarke od pre 100 godina. Jer jednostavno moraju da shvate da se menja i moraju da uče. Nisu svi stručnjaci samo zato što imaju diplomu trenera. Ima mali milion, više ima onih koji ne valja nego što valja, odmah da vam kažem. Tako da svi se drže te stare košarke koja je starija od točka, bukvalno. A ne žele da se razvijaju i to je ono što mi nervira. Pogledajte vi ovo. Pogledajte vi koje lažnjak je on njima dao. To ću vam kažem, evo, Shem God, koji je izmislio Shem God, to je ono bam, je trenutno trener
u Dallasu i radi sa igračima na tehnici. Eto, ulični košarkaš. Bukvalno. A God, sham God type handle is an elite handle. It's one of the best handles that's ever touched the basketball. To što on ulični košarkaš, to uopšte nema veze. Da li on išao na ovaj faks ili onaj faks ili je išao da završi ovu diplomu, da uzme ili onu diplomu ili licencu, ne znam ja. Brate, čovjek zna šta radi. Čovjek trenira trenutno Luku Dončića, gde se definitivno vidi neverovatan napredak i rad sa Lukom. I to ovde, kod nas, na Balkanu, ovi goveđi treneri to ne mogu da shvate i zato i sve više i više dece mrzi da trenira generalno sve sportove, ne samo košarku. A to je ono što možete da vidite i po samim parkovima gde nema više nikog na terenu, svi igraju igrice ko blesavi, te stvari. Sad ne znam što da od koje teme, ali jednostavno mora sam, pogodilo me zato što to je jasna činjenica. Znači, Dule Kecman mi je rekao kad sam bili na jednom kampu, pitao sam ga šta se dešava, kako napreduju ovi kadeti i pioniri, da li ima dece, kaže on meni, Triki, brate moj, mi veruješ, ali sve slabije i slabije deca igraju košarku. Znači, promenite treneri malo strukturu, unesite, dajte nešto novo. Ne budite čobani koji rade po pravilima od pre 50 godina, ljudi moji. Nervirate me jako, znači izluđujete me. Ovo je direktan hejt na trenere. Zato što su svi Phil Jacksoni u glavi, a niko nije ni za šta. Ne mogu početi da se nerviram, opasno. Idemo da vidimo šta zna Ja Morant. Vrat, lepo dodavanje. Nema šta. Lepo dodavanje. Lepo dodavanje. Ajde vidimo neku masnoću. Daj neku masnoću. Ovo ne podržavam te divljačke šuteve. To stoji. Ma da, pa gde on? Gde on da ne uvadi? Još ga Wade našao, ma da. Kakih manjaka ima u NBA-u, ljudi, to je strašno. To je strašno. Ga ovog dodaj. Gle, ovog, opa! To je to, ljudi, evo vam dokaz, znači Jokić. Treneri, oni kad neko napreduje, to je kad je neko napredan u svojoj generaciji, ja ne znam zašto neko hoće da ga unazadi, da bude kao, nemoj ti da se toliko izdvaješ od drugih, ne možeš ti ovo da radiš, moraš da radiš ovo kako ti ja kažem. Tako se ja imao jednog debila ćelavog trenera koji je govorio, ako je mleko crno, onda je crno u prevodu, ako ja kažem ovo, tako će da bude. Koliko god ti bio napredan u nekim momentima i segmentima što se tiče vaših vršnjaka u nekim košarkaškim stvarima. I zamislite sad da je to trener ili neki stručnjak koji je Jokića uzeo trener da mu je to govorio. Jokić ne bi bio to što je danas. Isto to i za Teodosića, isto to i za svakog ko se izdvaja po svojoj igri. Kao na primjer ovaj ludak. Ja jednostavno, to mrzim kod trenera, ja sam imao takve debile i to je užas, znači. Ali pričat ću vam u sljedećem videu zašto ja nikad nisam zaigrao profesionalnu košarku. Pogledajte vi Sham God. To je to što vam pričam. Sham God je izmislio ovaj crossover koji je stavio Westbrooka ovde na highlight mapu za basketaške momente. Trae Young, da, ovo je nerealan igrač, znači IQ 500, bukvalno, jako je gotivan, obožavam ga, ima jako lepo i mekanu tehniku, pa bukvalno posjećam na Steph Curryja, pogledajte ovog manijaka. Opa, ode! Gortat ode kući po mleko. Pa ovo je strašno. Ovo je strašno. Look at Curry, man. Ja, on je flight i manijak, zbog te rečenice je postao previralan. Yeah, look at Curry, man, just trying to do great things in the world, you know what I'm saying? Previralan, ga Kemba. Ga Kemba. Obožavam tog igrača, ljudi. Vidi ga, to je to, pogledajte, ovo je Steve Francis radio nekada. Lomio jadan ovaj Aldridge, ne znam šta će. I onda na kraju igrač odustane, kad vidi da ne može ništa da uradi, jednostavno odustane. Evo, ovo je fenomen.
kad vidite ovako prekrutog igrača bez tehnike, da salomi nekog sa tehnikom. I to na ovaj način. Ovo je naučio od Chris Paula. Chris Paul ima taj fake pas sa promenom kroz noge. Opa, vidite, ovi šem god. Ljudi moji, pogledajte vi koliko vam ovo prostora otvara slobodno da možete bukvalno pročitati knjigu i da razmislite da li ćete šutnuti ili nećete. A ovo je nenormalno, gledajte vi ovo. Shake and bake. To sam radio u školu basketa, to možete da naučite, samo kucite Triki škola basketa, shake and bake. I idemo, night, jadan night. Idemo, boom, boom. Dobro, ovo je All Star. Ajoj, kakav in and out cross, step back. Da li ste vi to vidjeli? Ovo danas vidim kod Kaće. Ove male devojčice, znate sami o kome reći. Ona voli to da radi. Samo sa promjenom, zadnjom promjenom. Pogledajte vi ovo! Zašto to naši igrači ne rade? Alo, ljudi! Treneri, čobani! Manite se trostruke pretnje, gradim loptu. Da ne kažem, sad sam teo da opsujem. Mani me toga, bre, ko to radi danas? Jao, majko moja, ali pizdim dok gledam ovo. Tačno vidim koliko smo unazađeni, jedno 30 svetlosnih godina. Pogledajte ovaj Hezi, ljudi moji, pogledajte ovaj Friz, pogledajte, De Valanciunas u Litvaniju, po burek. Pogledajte ovo, jao. Eto, i zamislite sad da je to Luki Dončiću trener neki zabranio. Zamislite da je Luki generalno pola toga bilo zabranjeno što on sad koristi. Pa on ne bi bio to, čisto vam kažem, eto. A to treneri danas rade. To treneri rade kod mlađih generacija, zato što oni u svojim tim debilnim glavama mogu da procene, kao oni su, znate, stručnjaci, mogu da procene kao ko će od dece da napreduje, ko neće. Tako sam ja fasalo, iskreno. Ne žalim, naravno, najsrećniji sam čovjek na svetu, ali besan sam uvijek bio na te trenere koji glume nešto, a nisu bukvalno izašli iz Kikinda, ono to ću vam kažem, ili iz bilo kog drugog grada, a nekom mogu da presude, nemam pojma, neku brutalnu karijeru i da mu unište kao što i uništavaju. Eto, toliko o tome. To sam teo da vam kažem. Nisam ni znao bukvalno ću o ovome da vam pričam dok nisam uzeo gledam ovaj video, zato što sam se jednostavno jako iznervirao. I eto, dao sam čisto moje iskreno mišljenje o današnjem treniranju i o današnjim trenerima i o cijeloj toj situaciji. Ne do Bog da nastavim da pričam na ovu temu zato što ću prolupati totalno, ali ljudi moji, na primjer Gurović me jako iznenadio pozitivno, jer tamo gde ja treniram u hangaru, tamo i on trenira klince i baš smo sedali i pričali i mnogo toga mi je pokazao šta on radi, na koji način radi, bukvalno leži i razmišlja šta bi mogao da radi sa klincima, bar što se tiče tehnike, da njima bude interesantno, a ne one glupe retardirane promjene kroz noge, zadnja, prednja, sa paralelnim stavom. Mislim, dalje od toga, ljudi moji, ne čaj malo da razmišljamo realnije, ali ne može to tako, mislim. Možeš ti da učiš to početnike na taj način, da čisto da bi naučili da se kreću, ali kasnije daj malo nešto, otežaj stvari, daj malo kreative, ne treba i košarkaši da rade ovo što ja radim, ali dajte malo, oslobodite im da oni rade, da razmišljaju, da budu kreativni, da uključe svoj mozak, da upotrebe neke od ovih stvari, ali ne mogu da upotrebe zato što ni vi sami treneri ne znate. Malo se vi edukujte, gledajte malo širu sliku. Nemojte ko konji da šetate ovako jednom ulicu, malo ste vi normalni. Ovo je sad, ne znam, otišao sam totalno na neku drugu stranu, ali drago mi je što se dotakao ove teme, zato što ne shvatam jednostavno današnje trenere ovde kod nas i ne znam, nije mi jasno kako možete vi da kasnite 30 godina ako imate sve na internetu. Kako, mislim, ajde razumem ranije, ono kad nije postojalo ničega, još kad je Ranko Žerović bio prvi trener naše reprezentacije, kad su donali košarkašku loptu prvu u Srbiju, to jest u Jugoslaviju, kad nisi znao ni šta je levo, ni desno, kad nisi vidio ni jedan trener, ni šta je košarkaški trening, ni šta je košarkaška utakmica, pa si sam izmišljao sve, ali danas imaš sve na internetu. To što imaš u knjizi, to nije naučni rad kako postati NBA igrač, kako postati Michael Jordan. Jednostavno,
moraš raditi na sebi i pored toga. Pošto treneri to uglavnom ne znaju i ne žele da uključe, naravno čast izuzecima i skidam kapu za to. Kao što sam rekao, Milan Gurović je jedan od tih trenera koji individualno radi sa klincima i daje im razne kreativne stvari. Čak sam mu i ja dao neke stvari, pitao me otvoreno šta bi ti ovde ubacio, daj neke stvari, daj neke vežbice, da bude njima interesantno. Jer to je to, ljudi, otvorite oči, malo se osvestite, znači, gledajte stvari šire. Nemojte ko konji jednom ulicom, samo da i vidite i da ne znate da skrenete levo, desno. Znači, ako Šem God može da trenira NBA igrače, da radi u Dallas Mavericksima, da ga uzme Mark Cuban, jednog njujorškog uličnog košarkaša koji je izmislio Šem God, fintu koju pre svega Bodro ga je koristio u svoje vreme i lomio ljude. Today's NBA is the golden age of the point guard. Zašto ne biste i vi mogli da podignete malo sve na više nivo? To je poruka za naše trenere. I ovaj je bio video gde smo mogli da gledamo NBA igrače sa nekim od streetball momenta. Ljudi, to je bilo to. Ja se radim da ste uživali u ovom interesantnom i poluedukativnom videu. I držite se ovog što sam rekao, zato što ja čvrsto stojim iza svojih reči. Pogotovo što se tiče ovakvih stvari. Tako da, to je to, ljudi. I vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!